Ke step ke berkemen bat ke besuk ipi barok i pediang semua pai pi syaka DD News MEGHALAYA ki KHUBOR mentah ke step. Syawan pai si KHUBOR ki berbenyak nginya pet syai kini kimat bokong san. Le perda ke jela ya ki din jat banwat jing tip syapang ke jing day ki khasi jantia bat ke phang sitai lamini ke doba Asia. Maham ke jela MEGHALAYA yang kikinhun ai jing sumar ha khaput ri Bangladesh hadien bakiu ke jing pang ki syok dengue. Onomlak pendep ya kemau Khanu Football Stadium Hanyu Shillong hung ke jakai lek kai na ke benta ke Limpung National Games ke Ban Salong House Nam Banwan. Palat Hendrio Point San Lakwood Nong Khapwood ke jela kila yok jengtip nak ke benta bentin shisha pok ke Special Intensive Division Alja Hendrio ke Badang Yaj Ahmad. Bat zdang ke kinhun ye lekai ke jela MEGHALAYA ya ke Limpung Subruto Cup ke Bantri Busan da ke bajab da ala not pesha ke Chandigarh ha ke thubi lekai ye tin hei bahapok hadnesna. Mentangnya pai syua syagi KHUBOR nak keleng ke jela. Menteri rambak ke jela Konrad K. Sangma ulah play perda ya ki den jat ke projek ban arpo klor tingka kebede ke sen jam ban wat penyak syapang ke jing day naduk ki por hindai kulong kuma ke ketien ke theliej bat ke riti ke dustur jiki jat ben reu khasi jantia bat ki breu nak phang sitai lamingi ke doba Asia kani ke projek kan kinthop iki than khasi jantia bat garo da ka ba pinne jing mud halor ban pin khlani ki jing wat penyak ke jing sam lami ki riti dustur kam jungok kai bat ke jing trailang ha kaliang ke pule puthi Menteri rambak ke jela ula ongru bakani ke sinjam kan yara bigi samla ban pai dien trai biang chala kiten rai par ula penchloru igi samla wat benya bakin puli bahas phangi jinge dei ke MEGHALAYA bat ka phang sitai lamingi ke doba Asia. Menteri ketenat arts but culture uba Sanbor Shulai bat principal secretary jang ketenat arts and culture uba Frederick Roy Kharkungor kilaya danang hakane ke program. Outset, I would like to congratulate the Art and Culture Department for the launch of Kidian Jat, which is, of course, the re-examining of the Khasi Jaintia socio-cultural linkages with Southeast Asia, for all the hard work that has been put in this very, very short period to actually give a structure to this entire objective that we have laid in front of us. To lead the state, to work for the state, to work and to serve our people. I felt that this is one of the most important missions that we should have, because this will have one of the biggest and the long-lasting impact for years and generations and decades to come for the people of our state. So that is really how everything began. And of course, I was very keen to ensure that we would expand this and we should cover the other major tribes. And that's how my discussion started with our Art and Culture Minister, with Ba Freddy, and of course with Ba David. And that's how this discussion took shape. And as I said, in a very, very short period of time, we all are here today to actually officially launch this particular mission, if I may. And already I think David has already explained the entire purpose in such a beautiful manner that even those who did not know about this, I'm sure you got goosebumps listening to how this would happen and how it would connect, not just about the language, but all different aspects of culture, of using science behind it, of using different aspects of architecture, music, you name it, all different aspects will be all integrated and kind of woven into this larger fabric of the entire history, culture and background
of our people. Kajila Meghalaya kala pintip syabarok kikinhun ki bapet ya kakot kakia hasilenter ka kaput bat kari Bangladesh hadim belakiu kinsan ka jingpang ki syok dengu hakani kari ba markhap wala ompat yok jingtip bandon ki bala yok ekani ka jingpang. Haka juga pot pat ka sarkar kan sa pinsisya ki jingtip halor ka acute respiratory infection dan ka ARI hapok bernihat hadin bakayeng bisar ka jela kala pinpau ka jing snow kuslai jingmut jangka halor ka jingkiu kinsan ki jingpang baper bat ka jing bambiang kilat sumar ha bernihat PHC. Menteri ka kot ka kia ubak wailat Miki Shela ula ong bagi kinhun pet perman kila but din thik pathik ya ka jinglong jingman haki jaka kaput. Ka sarkar kala kular ru hakamat ka ying bisar wan sapin biang kham kloy ya baro ki jingdan kam ha bernihat PHC. Last time, according to the direction from the Honorable High Court, and they have directed that a team, they have set a team, and then they have sent our people also from the health department, and then to check about our health facilities in the Bernihat area, and they have done that, and then now right now I don't know like how that data they have got it. But according to our data present with the health facilities, it's not up to that number. No doubt there are some cases, but not up to that level. So after the inspection, so they have given some direction to the health department, especially to have this X-ray and this technician and also the specialist, chest specialist, and also we are like. We are abiding by that, and then we are trying to we have directed from the health department also that all the requirement to be done as soon as possible. Ka stadium milik kai football Hamau Khanu ya ka badang snamenta New Shillong kalaban ompat dep satya na kabintaban pinlong ikijing lek kai baper na kabinta Kelimpung National Games kaban Salong House Namban 1. Menteri kami lekai sports ubak wailat Miki Shela ulo ong baya kini ka projek ka bahnyo spotlight pu ar keluar tingka deban pindap hapot lai snam wat la ka jingtre ya ka yat chat ka sarkar ka kermenru ban pindon kam ya kamadan bakham support jang kini ka stadium na ka benta ka sngi play perda kini ka stadium ka ban nyam hadut saupo hajar ngut kibreu an salak ban pindap kam hadien jong snam ajar arpupra. We have not planned this venue for the national game because this was sanctioned very late, and the time of completion for this particular ground is 36 months, that is 3 years. So you do understand that it's just recently only it was started, but no doubt it is our ambition that like to see that at least if because right now also if you go there the speed is very it's very fast, the progress is very good, and then that's why we are now starting to have a hope that with this progress we might be able to have the opening ceremony there, but it won't be completed as such, but the structure, and we can use the inside of the ground. So that's why we are having that ambition. Otherwise it was not a part of the national game. Palat Henrio Point San Lak Ngut Kinong Tap Vote Hakajila Kila Syak Pat na kabentaban Pinchisha po ka Special Intensive Revision Ajar Apundrio kabadang ya Chakmat Haman Naki District. Chief Electoral Officer u Dr. BDR Tiwari ula ong ba naki Henrio Lak Sanpo Way Hajar bat Henrio Spa Sanpo Sangut kumba ar lak arpo ar hajar Henrio Spa Prapo Henrio Ngut kidei ki bahab apo katup no mapping but sau lak arpo pra hajar praspa Sanpo Prangut kidai badan kiwe pat kijing duna la pa kijing bintip hakani hakabala batharu yakinong pinyai ban pintikna babaro kinong tap vote kinyo ekalat banet bu ikikot isla bin rap jengki katanat election kala ong baan om pindam yakano kerteng klem da ai yakijing bintip pat kijing bisar ki babnya yakijing kam ba kijing pesha la bande hadu ka sau tarik unai lor kabaya ka thop kerteng tap vote ka bakhat do la bu por ban pinmi haka hinyo tarik urisau. So its name is already found in the and mapped with the SIR 2005. So those
people, but in the cases where there is no discrepancy, they will not receive any notice. So out of 22,69,000, only 6,51,000 electors are going to receive the notices. And in case of the no mapping category, further I would like to stress, they have to produce at least one document as prescribed, list of the documents. Either it is their passport or a school living certificate or ST certificate or the birth certificate, etc. If they are producing Aadhaar, then along with Aadhaar, one other supporting document also have to be provided. But in case of discrepancies, all any supporting document will be sufficient. So they can provide necessary document at least in support of their claim. Kajanja Students Union kala letbu ekajing ujor haka NGT Eastern Zone Bench hapok Kolkata persya ekashri cement halor ke projek dingti marpok hendo kashri cement kaba R spak khat hinyo point lai khandai saw hektar hapok East Janja Hills District. Kaseng kala kinok persya baka sorkar jela kam syamle AA halor ke ni kamat bakala ong bakan let ban ujor ke yang bishar ke jela ban panjing khen halor ke ni kapang. Kaseng JSU kala IT ke Durki syaka NGT kum kasabut hakabay day baka jingka linti kinong ajing sumar kajing thampor ya kinhon kalikit nong pang baka jing penjulor gi surok PWD. Kaseng kala mahamru ban pinlong ya kajing ki lada kinong pinyat kim sha skor ya kajing ujor jongki. Today from the Janja Students Union, we today alongside our President Jasom Shila, Assistant Finance Secretary Wansalandami Putwet, and ID Education Secretary Bochurimi Posnam have officially filed our original application before the NGT Eastern Zone Kolkata. We have laid out our facts before the tribunal and before the court, and we are awaiting the tribunal's decision. We took this necessary legal step because the system has failed our people. On 12th of August, our 10-day ultimatum has ended, and yet to date, absolutely no action has been taken regarding the formal complaints we have filed before the state machinery. We are bringing this fight to the tribunal to point out a clear and devastating double standard of the state machinery. When the NGT banned coal mining to protect the environment, it stripped off the daily livelihood of our people from Janja Hills. If local citizens had to make such a massive sacrifice for the environmental benefit, then the tribunal must ban the proposed mining operation by Shri Cement Company. Allowing this project to go forward will devastate our local environment and severely hamper the lives of countless families and our community. Kaseng Kasi Students Union kan sedang kajing ki persyak jangka menta gesngi ke khat kendai tarik unailar hadir baka sorkar Meghalaya kam syamna la banle eru em halor ki santeli ki mat jing dawa jangka hapok kapor belabu da kaseng kinong yalam ki SU kila pinlong ki jing elang pat ba habun teli ki jaka ban pin snow hagi pat ba ban pin pau ru ya ka jing bam snow hun jangki halor ka jing bam le e ka sorkar wala ki pin pau ki ni ki jing dawa jangki na kapor syakapor. Kaji yaki kan sedang dah kaji nyat pat ba bandra lama yong par an sapin bot ru daki wei pat ki program yaki. Mula ban priang. Takamat. Kabadai jok emergency. Balai kaseng kadawa berbetrikam ka emergency. Bun ki ba ong ba hatu ka isu ka aklat ka LPM. Hadok muntah menye kaki isu kadang dawa yang kata ILP. Osman arja kalai. Lami kejing ki ka bocor pandawa yang ka ILP. Kesorkar hangatu rapor balailan kuat ju dalam hukum sama. Yang bak kini ke subjek jok ILP kamti habok kabor jom kesorkar sila kebalapan ai. Henry dan kami kejing menjol napok kesorkar pring napok kadali. Henry kesorkar hangatu rapor dalam unra yang kata comprehensive mechanism kaba tutup yang ka emergency yang ka binami transaction act kemudian lakam
ya ka rekomendasi belum berhasil apa kejela kejui wan satu apa arja kandrio ke sarkar ke KSU bajui pak kising balang ke pedang ya ka MRCA kan baka ILP kadang-kadang kata kajipet jong ke sarkar prank. Hinin gesngi keladan kajing thang yiki tayar kali hagi atli ki jaka surok ba National Highway Banrio hapo ribhoi tang hinjat por belakut no kajing ai por ba khatsal sngi jang ka sengki SU ya ka sarkar jala halor ki santli ki mat jing dawa jangka kani kajing jak la japo ling bat mau diang kapala pintut chipor ya ka let ka wan jang ki kali bat pin khuslai jing mudru yaki pat nong let nong wan Iterash nong kila pendep ya keding ha shwa ban poi ki pulit ha kani ka jaka bakila zdang ya kajing tokit. Ya ki brio ba kajing temu halor kajing le ya kani ka kam ompat la bantip satya. Mintanginya pa sigi KHUBOR na keleng kari. Kayeng bisar ka bahakli do jangkari kan sathau ya ka komiti ka baklan bor banwat banya ahlor ki jingkeno baki pulit kilale don bor sabab palat put persha iki samna puli ki bayaki persha bat kumju ru iki kam thom bor persha iki pulit hagi jingki ki plaja dangshen ha Delhi kani ka kinhuan kan kintup yaki nong bisar bala shong that jangkayeng bisar bahakli do bat yeng bisar ki jela UDGP barim ba director barim jangka CBI batkin sati penyak ru halor ki jingkeno bakta kti klam akor ki kinthei ke jing pendik lingba ke internet bat ki we ke yeng bisar kala ong ba ki dorki bat ki jingring CCTV na ke jingya pat ba siyeng dor ba thau an kari haka arpo tarik unai tung ansa IT syakani komiti na ke benta banti benya अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर प्रोटेस्टर्स के साथ देश के युवाओं के साथ न्याय तभी होगा जब एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगा तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, वो कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो यूथ लेड मूवमेंट है, इन सारे जेनजी और यंग जनरेशन का यही डिमांड है कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी आप बनाओगे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें जो लोग बिठाओगे उनका इंटेग्रिटी अनइम्पीचेबल होना चाहिए, मतलब कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनका जो पास्ट है वो पास्ट के रिकॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि उनका इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा था। अगर आप ऐसे लोगों को बिठाओगे जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है तो फिर हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो हाई पावर्ड कमेटी है अगर वो बना रहे हैं तो पूरे देश का, पूरे यंग जनरेशन वो कमेटी को देख रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। एंड ये सुप्रीम कोर्ट का कमेटी, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा लास्ट रिजॉर्ट है सारे लोगों के लिए, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो इनजस्टिस फेस करे, उनके लिए वो लास्ट इंस्टीट्यूशन है जो जहां पे वो जा सकते हैं। अगर वहां का कोई कमेटी है जिसके मेंबर्स पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है तो फिर वो पूरे तरीके से पब्लिक ट्रस्ट हट जाएगा, क्रम्बल कर जाएगा। बहुत बड़ा ये विश्वासघात होगा देश के युवाओं के साथ। सुप्रीम कोर्ट को मुझे पता है कि ये चीज पता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा अपील ये है सुप्रीम कोर्ट से बहुत रेस्पेक्टफुली, प्लीज एंश्योर दैट दिस कमिटी मेंबर्स आर ऑफ अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी, आर ऑफ हाई कैलिबर एंड आर ऑफ ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर ये नहीं है तो प्रश्न चिन्ह उठेंगे, हम लोग भी प्रश्न उठाएंगे एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा देश के युवाओं के लिए। Menteri Ketenat Commerce bat Industri Piyush Goyal ulah khot ngobhai company na Japan ban penyar shushu ya kajing bei tingka jengki bat banyate lok bagi company ha India da ka bapin pau ya kajing ki jingya dei ki bakongsan ha padeng kini ki atli kiri haba kren chaga kinhun ki nong mi khmat na Yamanashi Prefecture ha New Delhi Goyal ulah ong baga khai ka pateng ha padeng kini ki atli kiri kala kot chaka 8.9 billion dollar house nam ajar abusan apun rio ulapin pauru ya kajing dan benta jang ke Japan ha ka Mumbai Ahmedabad high speed rail project ki metro bat kiwei the Mumbai Ahmedabad high speed rail, where we are hoping to get the Shinkansen technology into operation in the coming years.
whether it is the Japanese-assisted metro systems in Delhi, Ahmedabad, Bengaluru and Chennai, whether it is the 11 Japanese industrial townships across 8 states, whether it is our partnership on trade, investment, tourism or technology. This relationship has withstood the test of time, and there is only one way for this relationship, and that is going up, improving, strengthening, doing more, both for Japan and for India. Bintang inya pai segi KHUBOR na keleng ke perthai. Kari India kadang pet banyak halor ke jingkerpat ke Bangladesh ban ai biang sakumba prahajar litar ke umpanyang tak ke pet syai ke jingdan kam jongka ke jingla mansan umpanyang ba ke jingdon umpanyang ong unong ai ketien ke tenat kambari urandi Jaiswal. Ula bendrap ru bakari ke yai beteng ban pinne e ke jingdai bat kari Bangladesh tak ke jing trailang bat jingerap mar ke liang. Kini ke jingkerpat umpanyang ke wan hadian ke jing persang ban pin klanye ke jing trailang habdeng kini ki ateli kiri bamajan. Your question was regarding energy request that we have received. As I had said earlier also, that we have an ongoing energy cooperation with Bangladesh. As far as the additional request is concerned, we are examining this given our own requirements, given our refining capacity, as also the availability that is there on our side. Bintang inya pai segi KHUBOR ya lekai. Kekinhun ya lekai na Meghalaya kala zdang ya kejing ya lekai zdang jongka ke Limpung Subroto Cup ke Bandri Busan da ke Bajab da Arla North Persha ya ke Chandigarh ha kejing ya lekai Junior Girls Under 17 ha Dr. B.R. Ambedkar Stadium ha New Delhi. Ya kini ke Limpung lapli perda dau Air Marshal S. Siva Kumar VSM ha ke Balai Busan teli kikinhun ya lekai kinya aireng ya ki pra kinhun. Kinong job na kini kikinhun kin sapoi sya ke jing kun knockout ha ke ba ke jing lekai final kan salong ha ke arpunyo tarik unailar. Ke jingla ban ya lekai bha ke kinhun Meghalaya kala ai min sim shikat day ya ke kinhun ya lekai na ke benta banjam syakmat syuk ha ke ni ke Limpung. Kijing lekai ha ke thup Junior Girls ru la pinlong ha bun teli ki madan ya lekai football ha ke leng ke nong ba jongkari. ऐसा लगता है कि इस बार अच्छा टैलेंट दिखलाएंगे हमको और नेशनल टीम के लिए कि ये भी अच्छा खबर है कि शायद हम अच्छे प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। छोटे छोटे जो शहरों छोटे छोटे गाँव में जो स्कूल्स हैं उनके अगर अच्छे टीम्स हैं तो उनको शोकेस करना है और उनका टैलेंट अपने देश को दिखाना है, फाइनली दुनिया को दिखाना है। ये अंडर 15 का बॉयज़ टीम है और अंडर 17 का बॉयज़ टीम और गर्ल्स टीम। सर कहाँ आयोजन किया जा रहा है? दिल्ली और बेंगलुरु। Tim benta pat nyepet ya ke jinglong jingman ke sun beneng ha ke leng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing shit jing kriat ke sun beneng ke bekiu ke long live huwei degree Celsius bat ke bahiar ke long arpusau degree Celsius ke jing skam ke hau ke long hinyau pusau na ke shispa. Haba pai pat chanong ba shilong ke jing shit jing kriat ke sun beneng ke bekiu ke long arpul degree Celsius bat ke bahiar ke long arpo degree Celsius. Bat ke jing skam ke hau ke long hinyau punyau na ke shispa. Ke jing hap slap ke long millimeter. Kat bahajo wai ke jing shit jing kriat ke sun beneng ke bekiu ke long arpunyo degree Celsius bat ke bahiar ke long arpo degree Celsius ke jing skam ke hau ke long prapo na ke shispa ke jing batai lupai ke jing long jing man ke sun beneng hatura shilong bat jawai ke sun beneng ke dum loo bat ke lak bandon ke jing hap slap haki babun ki jaka. Syabangin poi ke bekut jong ke thup KHUBOR ngi nyepet biang sisi ni kini kimat bekongsan.
play perda ke jela ya ki denjat ban wa jengkep sepang ke jing de kasi jantia ba ke phang sep te la mini ke doba Asia. Maham ke jela Meghalaya ya ki kinhon ajing sumar hakapod ri Bangladesh hadien bakio ke jingpang KHUBOR dengu. Anom la pendep ya kamau khanu football stadium hanyu Shillong kum ke jakai lekai na ke benta ke Limpung National Games ke ban Salong House Nam ban 1. Palat Hendrio Point San Lakmut Pinong Kapvut ke jela kila yok jingtit na ke benta ban Pinchisha pok ke Special Intensive Revision Arja Hendrio ke badang ya Syakmat. Bazdang ke kinho nya lekai ke jela Meghalaya ya ke Limpung Subroto Cup ke Hendrio Busan da ke bajab ta ala North Persha ya ke Chandigarh ke thop lekai ke kinthai bahapok khat news nam. Te parlok ke tuing lapoi ke bekut jang ke KHUBOR jungi menta ke step hadu bangin dai syambiang bat pi shibit janmit nga iri bhalin Mary Mukim nga ai khublei pi baro.